APHLC amai pu IAS retire jai kathar inut pherangke klembang phusar imti sophan ki putoda puthak District Press Club of Karbi Anglong mati thi hek pen DPCK ASI hemalong tongsikot pen kachingwai padupo Lason si kedam tang pai pai ni phai inkoyar ni di forong supialong APHLC mai pu jai kathar inut pherangke klembang phusar imti sophan ki putot ki pusera puthak District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong tong sikot pen kachingwai padupon Bangso along District Press Club of Karbi Anglong amaipu digonto teron lapen Debojoti Borua atuma hinpen kapachini ponki kewangji ar ni penke madura charia song sitami pherangke aphan ki putot ki puset sedeji aphan District Press Club of Karbi Anglong mati thi hek pen DPC KA hinpen pachini pon News Report Public TV Karbi Anglong এটা প্ৰচেছন আছিল ডিফু চহৰৰ মাজেদি প্ৰচেছন এটা আছিল তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীত এই প্ৰচেছনটো বিৰলাৰ পৰা আহি ডিসি অফিসত মেমৰেণ্ডাম দি শেষ কৰাৰ কথা আছিল সেই শেষ কৰি মেমৰেণ্ডাম দিওতে ডিসি অফিসত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সাৰিম তিছো সহ বহুত কেজনে বাইট লৈ আছিল APHLCৰ প্ৰেসিডেন্ট জে আই কাঠাৰৰ পৰা জে আই কাঠাৰে বাইট দিওতে আমাৰ সাংবাদিকে কৰা কোৱেশ্যনৰ উত্তৰ নিদি আমাৰ সাংবাদিকজনক বাৰম্বাৰ তুমি বংগসেনাৰ মানুহ বুলি কোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সাৰিম তিছো আমাৰ এজন সদস্য আৰু তেওঁ আমাক এটা ৰিটেন কমপ্লেইন দিয়ে তেওঁ অপমান বোধ কৰিছে এই গোটেই কাৰবাৰটোত আৰু তেওঁ অপমানিত হৈ তেওঁ ইয়াৰ বিষয়ে আমাক এই সন্দৰ্ভত এটা মানে ৰিজলিউচন লৈ আমাক মানে তেওঁ এটা হেৰি দিবলৈ আমাক আহ্বান জনাইছিলে তেওঁক এটা ন্যায় দিবলৈ গতিকে আমি সেই সন্দৰ্ভত আজি আমি ইয়াত এখন ইমাৰ্জেন্সি মিটিং কল কৰিলোঁ আৰু আমি এপিল কৰিছোঁ অকল জে আই কাঠাৰকেই নহয় লাগে আমাৰ কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ নিদিব আপুনি দিব বিচৰা নাই নিদিব উত্তৰটো আপুনি ইগন'ৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আমাক আপোনালোকে ৰাজহুৱাভাৱে এনেকৈ অপমানিত নকৰিব কাৰণ আমি বিপদত আপোনালোকক আমি বহুতবাৰ আমি আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰাম কভাৰ কৰিব যাওঁ লাঠি খাওঁ তাৰ কাৰণে আমি পুলিচৰ মাৰ খাওঁ আমি লাঠি খাওঁ পাব্লিকৰ কমেণ্ট শুনো আৰু আমাকে যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰাম বয়কট কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম Bojiti bora nang than elo si nili padingu elo nilihin pen nali tum hoi pen pachini yang tung baga chuniri yang tung lalo patumi ghotona long APHLC maipu akha jai kathar la pen ili tum long claim rapet pherangke sarim tiso obang la so puthak nang chingwai pipon tha District Press Club aphan alunang policy return alunang policy nang chingwai pipon tha pu alang nang chuning ria tengsi nili tum tong sekot mai phalo la pen labang so mai along ke chingwai chingsai ateng pen kadowe che kroisar ben sinili tum je munon phi kewang jilangar ni ke sarim tiso phan son thak bang kaprek aphan anut kaprek apherang ke phan ke la puson political racharia songja po tum kiputot kipusit kepawedia di fansi nilitum hin pen pachini ponlo lapen sarim tuso phan la puson kipuke nilitum District Press Club hoi pen ningduk chipaklang ponlo atheke nilitum District Press Club hoi karja ba mahang patheke ladak karbiang long ke doan pherang ke tumhan pine bang kachene kahlo kisung boy pen chenglok karjab dunji fansi nilitum District Press Club hoi ke amhang patheklo lapen laso teng si nilitum non ajir polo nilitum claim ra perlo sarim tiso phanta bang kupine kiputot kipusit dokok bojoine si nilitum lamthe je baklang nang koklo lapen nilitum lamthe gela hello je akehai APHLC amai phu akehai jai kathar dera madu racharia song tum sitame kewang jilang ani ben ke pherangke klembang tumhan lapuson kiputot kipusit avedet nangji pusi nilitum sodak pen pachini ponlo ba chuningri ponlo kadong Wana ki luma. Tadi awareness sangat tu berapa long kita hantar balik. Video singkong tidak kau sah. Nang lita puan lu nang ne. Tadi soal halal bangan hantar le no nang itu abang issues bang opik posisi change sih kau sah. Son lu nang ne lo yo. Article 2 paragraph 7. Tuliran mana gaya itu bisa. Issues bang nang itu changes bang usun si dokong mula so bang sini. Issue dah change si luti.
Laki tu paragraph 2 subparagraph 7 mandate. Six schedule long situ. Sir, so bang awareness na tum nong ibigay sir. Nang teklong lepin let tok tidak. Sir, nang sir, so awareness bang nang lici pilu nang nei. Lasa awareness bang pilu nang nei. Dai. Nang lici pilu nang nei. Dai. Nang lita cipilu nang. Sir, kumari ilu sir. Nang lilo. Nang de awadet tu nang lipu bom ke. Onar lo sir nang lini pan. Laki mati. Non nang peklang tu le mati. Acha atama belo hala bang ke nang litum pinedo ma nang arjuji. Sir nang lipi posi question bang tak ada. Tuliram se nang tayo dun lagi. Sir nang lipi posi question tak ada sir ni karju. Nang hak en luge nang peklang en luge. Awareness nang tum people. Nang peklang en luge. Awareness ta kai ta pibom luge. Tuliram pan arjum than nang. Tuliram pan people arju hai hede. Nang lipan people tuliram pan arju hai hede. People arju hai hede nang li tuliram. Tuliram si nang toy dun bodi. Nang li gali tuliram li bongo sena toy dun nang li pa. Lagi bongo sena nang li ke bongo sena nang li. Nang li ke bongo sena 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 nang li ke bongo down with bongo sena. Yes. Sidang tam pelotang teh. Di dia lagi. Apa ni order banget tu. Orang si kami pini ani anta council pen dak hardly hai dek. Si kopi si kepala sama. Lande ka hardly hai hega chini lo kedi. Lage alang litum ke bongo senari deng si doko. Bongo sena pen bihari atum vote pen si election ke hai alang litum. Lama se alang litum hardly hai dek lo. Lahelo itum tribal atum an lapen khilonjia khomia lapen adivasi atum an jelang pet penjok si litum election pape hai hete hala election ke hai tum tharli unji lage lo long si tok du pamo hedalam pen jingbar ikrepo nali tum aphan jasmet ke dam tangapor hot pijara ka tesong long participate dende kami lamba nali tum aphan se issue ke an konke nali tum lake ratchari ali ke dia phansi abangso aku pikir kan pun saya aku itu kok masih kup. Lagi ini litung ke cikloyon clear prang men sini itu program kita ke. Hala cikloyon clear prang me ciklo pen sini itu ni pinia program kita kan te. Hala sohor pen sini anda claim ji pun itu puat ke. Athema election hot ke de. Election hot ke alang litum pulo. Election high lo te tangden lo te eviction ji pulo. Election high den mat bang eviction se de. Age election ke high tum se eviction ji kan te. Lah hello. APSLC supporters lapan protester atau makan khang ya sila sebut apa isi bukan. Lake ilitum neliga peri neliga sini ke bongo sena RSS atum pan bihari atum pan ka peri pen joksi munacho han pan ka peri pen lapen Pawan Kumar Rai pan Ojit De pan ka peri pen joksi alang litum eviction hai hedet lapen ni litum pan pini meeting pe dolong leja kam ke claim alang litum. Nanti tu next agenda ko. Ni litum agenda ke la awareness program ke do pompo ni tu man ke claim pompo lapen ke ason do ilang no ma ke nang than et ni det la man ke banang than no dak no man ke. Nang liga di tuliran mali bongo sena toy du nang liga lagi bongo sena nang liga 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 bongo sena down with bongo sena. Yes.